Pozdrav ljudi, ja sam Odiko Sananto i danas smo na Serpcraft serveru i trenutno igrat će PvP Pink Panther, evo ga ovdje. I... koji tebi nik? Meltvox i Meltvox, eto. Dobro, fino, i sa nama su još i Rules i Razgriz. Pozdrav svima. I ko je sudio ovdje, ja ne znam. Evo Razgriz će da bude. Ajde, krećemo. 3, 2, 1, počnite! I tuku se. Inače, oni imaju po 2 jabuke, jel tako? Po 5. 2 jabuke, nema strange potiona, jel tako? Imaju enchantmentovani chestplate. Nemaš ti tu ničice snagu ko Pink. Pink kopa su rudela uru koristi, da znate? Nema niko kilauru, da ima dali moje mental. Musi. Kilaura! Musi. Crkni. To. Smanjuju mi skjati. Svi vi koji ovo gledate znate da na Serpcraftu nikad niko ne koristi Huzuni, naravno. Sem Pantera. I sem Toileta koji je banovan. Koji će dobiti, nadamo se, un ban. Možda Nikad sanjiš? neće čitovati jer je majmun i spor, jebi ga. Pa dobro, majmun si već bio. Sluči ti ovo, bre, banji. Evo kilauru, be. Evo kilauru, bre. Pucaj, crkni. Aha, smanjuju se. Jao, ti se krenuli da se spaljuju. Za koji sekund kraj? Opa, 8 helta i 13 helta. Hvala pokreći i pobjednik je Pink Panther. Bravo Pink Panther, sada hajmo da ubijemo Pink Panthera. A ne mogu jer mi je alaj. Ništa. I evo, šta imate da kažete Sad pobjedniku? ćemo da ubijemo Pantera, dođemo. Pa to bi ti falilo. Avo bre, sad te ubijem više. Sad ti mene, imam strange ovdje. I eto, to bi bilo sve za danas. Jedna Pozdrav. velika čka koji ne sme pipi bez strengtha. Da, a ovdje, šta? Dobro, nemam pojma. A ovdje, i vidite kako je lep njihov F-home. Čiji je ovo F-home? Koji je ovo F? Koji je ovo F? Extreme, to je moj F. Fino. Ko je ovo pravio? To smo pravili, ja Mix i malo osvojila. Kako vas nije mrzelo? Dobro, eto. Moje, ja bi To je taj F, ali bolji je naravno Dark Heaven. I... ovo bolji. Vaš je mnogo retardiran. Ajde da ucenjamo Pink Panther da nam napravi F-home. I pozdrav ljudi i subscribe! Za 9 imamo jači power, jebamo ga.